Dia blog dan sampai biang pichaka. Blog stamiyang no. Dia ngai bajan kerniat pi. Tak ada selama ini ada upload video dia. Ikin itu obon kama. Tadi kam obon ala nang arti bijak kam itu. Man kesengi bayo. Arti baca du yo alai. Tang da por tambah jas ngi lari yo. No. Kam tewan. Tapi pai kan video ada ukun ko. Lagi ga tu upload video bae mo. Continuously tang arun kong pi. Buat ye upload tang which tiaw la. Sum chua ga te. Ta dau lai iyo. Hayu emane sisi no. Ta dau lai iyo Thomas Jun. Về cảm định bỏ gọ trong giúp tiêu lại hạt tợ tại nó đi tay chẳng thế hoàn đẹp sung à đấy liệu bên dưới với lại yêu ăn thụ năm này hay dùng vậy sung cả bây giờ này oh my goodness ơi đẹp mà lọc khắp khang đuột xuống Uni bantuk hati olai you are good bai no te lui la pra kelas sedang suah oh tablang yaram la riau kini to wa harga rumah hai oh baca kena aku acting ayo dep lock you beda dapur ya tahu bai ketu lam harga dia pun sekolah nang penuh ber Tengah teh online. Itau man boleh baca. Nampun kena kendek. Itu basketball di online. Baik hen room 5. Mata ne. Okay. You can look from Psalm 51, Jeremiah 17 verse 9. You can look Psalm 14. Te pelok mah dami itu te apa lagi kata dia lah ya di chau don ni pai don si bari pai ne wanda sada arboy kelam deh wanda ngal poyu mah tu slap la dah hau kena we doi tai chom slap na te video ne kam tul go kam yo be rebong da kujurong mereka Itu ada selama dia ramai upload video dia. Senang kamu dulu senang. Kita sama kamu dulu ni kapten. Senang gerna rah no. Tapi enjoy gini video. Lepas mereka kalau kamu pakai mah. Kalau apa ngaman charge lah no. Kamu dah reset baik kau. Kini tu buat website no so. Di dua taman di le di jam. Tendam kai gini. Kapten mah happen cik kan doa sah. Te pun ketin dia chan pihak next vlog changa te kami wat area upload video pi mana skinjan jar kap no chan pihak next video ngah bye bye